Pozdrav ljudi, to ti ovdje dobrodošli u novi video i danas ću vam pokažem kako možete da i vi imate iOS 18 beta update, pošto nemamo svi taj update, jer pošto ja imam iPhone 12, kada uđem u software update i dalje mi stoji onaj posljednji update koji trenutno koristim, to je 17.5.1. E sad, kako drugi imaju taj update, a mi nemamo, tako što to ću vam pokažem u videu. Ono što je potrebno da uradite je da odete na sajt developer.apple.com. Tu kada uđete u gornjem levom ćošku imamo dvije linije, to uđemo i izaberemo account. Kad to uđemo, tu se ulogujemo sa Apple ID nalogom koji koristimo već na iPhone-ima. Dakle, izaberemo ovo, idemo na ovu strelicu, continue with password, ovo je password, to je šifra od Apple ID naloga. E sad, pošto sam ja ovo već odradio, vi ćete imati da izaberete, to je da čekirate kao neke uslove korištenja, samo kao yes, i to je to. Čim to odradite, vi imate već opciju beta update u vašem telefonu. A to je dakle ovako, znači ovo se izađemo, idemo u podešavanja, general, software update i sad će se pojavi beta update, evo još ovo ovdje. To ranije nismo imali. I tu možemo da izaberemo iOS 18 developer beta. Da li hoćete skidati, da li nećete, to je već vaša stvar. Ako i dalje nemate beta update, on sam potom da resetu telefon i to je to. Faktički ništa nije teško, samo treba da se ulogujete na onaj sajt, da pratite ono što vam govori na sajtu, treba da prihvatite neke uslove korištenja, ne znam ja tačno zaboravio sam. I to je to, ništa više. Veoma prosto. E sad, ja generalno još neću da updateujem na iOS 18 jer moram prvo da napravim backup. To savjetujem i vama. Znači prvo backup podataka da bi mogli da se vratite na 17 ako nešto ne bude valjalo sa 18 jer ovo je ipak kao neka probna verzija. Nije zvanično dolazi tek u septembru. A to ću raditi preko iTunesa, pošto preko iTunesa je mnogo lakše to da se vrati nazad na iOS 17. Tako da u suštini to je to. Samo se tamo uloguje na ovaj sajt i već odmah automatski imate beta update na vašem telefonu. I to je to.